Renungan harian lan bahasa Toraya tanggal 5 bulan 2 tahun 2024. Siluku tu di Pakaboro lan sangan napung Yesu. Bungkaran kadanku tuku mak kada selama melambi sia selama sita memale lan sangan napung Yesu. Sipatu ki sesel lagi mak pakendek kurian sumanga langan olo malabi na puang matua. Bela na tontong bang tu mamasena siapa kabolo na mempayan lako kita solanasang na melambi to temo na dibasa sila dirangi tu kadan na puang iyo mo tu diala lamay penggauran na rasulo pasala 55 angka 35 sela ko angka 40 misa apa dolo jomito may kombinasyon solanasang tasang kutu banne umpamaripi penanta ta palaku patunduan langan puang matua ta masambayang kipu di siapa kipakalabi tu sanga madatun mi opuang lan sangan na puang kipung Yesu. Bilan nakikana saya kumoya tu mamasemi pak kaboromi siapa daran mi lako kami nenne bang mempayan lan mintu allo katuangki la biraka temelambi itu temo. Mangka omokan mi kampai lan sang bongi lenduna angki madin milik melo si sola kale manaman. Na dolo laki pataru tu sara sia kalingkangki. Laki basa, sia laki rangi, sia laki nannung tu sukaran aluk mi opuang. Masambayangkan mati kalemi, ami tontong pasakekan, sia ponoikan pena masalomi, angki madin untandai, sia unisan ni tu patu borongna, tu kadan mi lako kami. Angki madin umpogoi, lan mintu kalingkangki, sia lan katuangki, si sola temai sang silurangke. Pasakekan sia pamaripi mukan opuang. Bela nasakka mo tu pinangki sia tangaki la umperangi sia la umbasay tu sukaran alukmi ya mo te tu pasambayangki tu tontong ki parampo ma tete lan sanganna puangki puang Yesu amin. Kombongan masalo na puang ya tu sukaran aluk na puang la dibasa la dirangi sia la dinannong melami to temo ya mo tulan may penggauran rasulu sang 15 angka 35 selako angka 40 misa nakua tukadan na puang maapenduan na kalingkan umpa pesanan kareba kaparanuan kasakkan na Paulus na Barnabas torrom itu Paulus sola Barnabas di Antioquia mangadai sia umpa pesanan kadan na puang sia Buddha tosenga na solan batu pirang-pirang allo undin na to nakuami Paulus lako Barnabas talo pole untolongi tumay to menturu diolu mintu tu tondok mangkamo tani umpa pesanan kadan na puang batu mapatumbay katorwan na Dong mi penanna Barnabas la usolan dukay tu Yohanes diganti Markus. Apa nasanga Paulus ta namelo ke nasolan ni tuto mangkamo untampei sola due dio Pamfilia ta namale sola umpogoi tu pengkarangan hiya to butumi kasisalan kapuanna na urungan ni si Sarak nasolami Barnabas tu Markus namale masombaran lako Siprus apa ia tu Paulus Silas ia napilei annamale ton namangka usorongi tu tosang siluran lako pak kamasianna puang na ola lendu mi tu tanah Syria sia Kilikia anna pabattai tu penanna mintu kombongan rampo inde moto tu pa basanta na ya tu digente torro maupa ya motu kita tahun na puang ke tontong ki umperangi sa unnannungi tu kadan na puang lan mintu Allah katuanta amin. Ke di pakondi tu kadan na puang tu mangka di bahasa ina ya motu kami saran lan puang persatuan dalam Tuhan. Nenne bang dadi lan katuan na toma patongan lako Yesus Kristus
tu diona agan tang dianga. Belana pantan sipa tu mak rupa tau ondong polepi lan pa alakna puang. Inan madada bang buutu tu diona kasih salan. Den tau belana pa porayan kale namorai umpamisa painaan. Den duka belana katonganan na pokada pa kasara tasuna na pamodon penawanna tu to urangi. Ya duka mo na madomi bang rosso ina tu susinna to. Umba mora ladi kua umbilangi lako kita to maapatongan to yan na to. Ya tu kada nenek sun dipudukna tau ia moto lo namo ia na posara itu nasangan na penanna dan reka ta la diperangi ke kita maakada ia moto tu to ulelian bu tu kedenni tu agan susinna. Lan Pak Basanta dadi duka tu kasih salan kapua lako taunna puang Diona Barnabas sola Paulus belanna silenda Pak Tangaran kasih salan ia to tu umpa butu kasih sarakan unnola lalan muiraka nasi sarak unnola lalanna apa ia tu na toe manda siana Pak Pangadaran yamanna tu Diona kadanna puang pada umpatale kareba kasalamaran na puang matua moiraka naden kasih salan tu Diona lalan na Paulus na Barnabas apa male pole omi sola belanna la male umpatale kareba kaparanuan lako bangsa non Yahudi tanglana anggai tu Diona kasih salan apa belanna kareba kaparanuan tulana siaran anna maadin tontong umpamisa painan lan puang sulu tu pakaboro lan sang na pung Yesu lako kita tahu na puang inang lendo ia tang marawa na tu umpukada katonganan den tu ulendui kasih salan apa dipatokan kumua pena masallo tu umpamisa aki lan Pak Kaborona kasih sengaran inan tontong den lan katuanta apa ya tu kamisaran la tontong dianga belanna ta sengana tu di pakareban ya mutu kamarampasan lako mintu panampana puang matua ya miratoa sulu solanasang kema adini ta tontong si alamase da anta si salah-salah na puang umpasakeke. Amin. Ta mas sambayang. Si patu sia sele kan opuang ma kurre sumanga sia ma pole paraya mati kalemi opuang untanda bilangi tu mintu mau masemi siapa kabromi lako kami mintu tommi ki angkaran kursumanga opuang tu attu mi bengkani belan namang kamukan opuang umbasai umperangi seunanangi tu sukaran alukmi adai kani opuang angki maadin tontong umpokada katonganan tai angki umpokada tangtongan lako padangki marupa tau la biraka tu lan usoyanan ni tu katonganan sukaran alukmi tai kimadin tu lasi salah umpatale sukaran alukmi belan ya tu kasih salah-salan umpa butu kasih sarakan sia umpa butu tang melona tontong komi opuang pasang kutu bannekan kondongan ri raka tu kami jemaat tangerang kemadin ni opuang angki sang kutu banne da angki si salah ki tontong umpamisa pena unangkaran ni tu pengkarangan mangkamo mi papatuangkan lako kami si misa sia pasakke temintu to mangkamo mi papayo-payoy sia mi ben cara annamadin un patarri tu sara mi benni lako temai
sang sulurangki. Si ami tontong umpama toto kan ni na den upa lakia paran tu melona. Angki maden umpake umpataru te katuan mi bengkan ni. Lai biraka laki pake umpudi sia umpakalabi tu sanga madatun mi opuang. Yang mote tu pasame angki tu tontong ki angkaran ma tete lansangan na puangki puang Yesu. Amin. Rampuin de moto tu pak nanungan melami to temo na den upa tapada salama unulaite alloyate puang Yesu tontong empasakeki solanasang kurre sumanga salama.